le go rapella pula ga nke gore ga o bua ka thoko kana ga o bua ka tirelo ya boile kgangwe ya go tla go rotloetsa motswana go itirela dijo. Thuto e nngwe ya nna tshomarelo le tiriso ya dipeo tsa tlholego ka dina le boleng jo bo ko godimo mo botsogong jwa batho. Dipeo tsone tse tsa bogologolo tse re lemogile gore di botlhokwa thata, mme ga re boeleng gore kwa re go lema mabele ona ne re a lema maloba ale bo segaolana re se ka ra di latlha ka gore nako tse tsa gompieno tse ke nako tse di thata tse di supa gore bontsi ba dipeo tsa ka go ntse go tlhabololwa yana bontsi ba tse dingwe di tla di na le botlhole bongwe bo sa siametsang botsogo ba batho. Fela Manokonoko a luba la monongwaga bo a santse a utlwala. Mme ke gone go supela gore le one council ke council hela e le hong ba gaetso madi ga yo go thata mona kwa gompieno ba ditso mme council e tla le ka ha ile ka nteng ga o ka lebella mona kwa gompieno gore le ipilege tota gore re le ka gore re oketse le tsone dipalo tsa gore re leke go hokotsa lone le uma leo le re bona le gore le rate re batsadi. E re morafe wa Kokong o itshetsa segolobogolo ka temothuo le dibapalwanageng. Tshepo ya bone bo e feletse gore Modimo a ba nesetse dipula tse di namagadi go kgona go itirela dijo. Emmanuel Rapo wa BTV News, Kokong. Re tswela le lebebe la ngwao. Mogolwane wa tsa semolao go tsweng kwa lekgotleng la SADC mme Nthabiseng Diphapang o gwetlhile Basotho ba motse wa Tlhareselele mo kgaolong ya Good Hope go tlhabolola mokete wa bone go ipelela ngwao ya bone. A re seo se ka thusa go ngoka bojanala le gone go godisa itsholelo ya motse o. Mme Diphapang o buile se kwa moletlong wa go ipelela ngwao ya Basotho kwa motseng wa Tlhareselele ko ba leng teng ko ba nnang teng gone mo kgaolong eo ya Morolong. Gilbert Mogorosi le ene o na le ko. Mme Diphapang yo tlholegang kwa lehatsheng la Lesotho mme ebile e le modiri kwa lekgotleng la SADC a itebagantse le tsa semolao o supile ha mo nakong eno ditšhaba ka bontsi le merahek ga mmogo le mono Botswana ba latlhegetswe ke bokao mme Diphapang yo tlholegang kwa lehatsheng la Lesotho mme ebile e le modiri kwa lekgotleng la SADC a itebagantse le tsa semolao o supile ha mo nakong eno ditšhaba ka bontsi le merahek ga mmogo le mono Botswana ba latlhegetswe ke bokao le boleng jwa ngwao ya bone ka ntata ya diphetogo le ditlhabololo tsa sešwa. Jalo a tlhalosa le go gatelela ka ha ngwao e leng botlhokwa ka teng mo bokaong le seriti sa motho. Go botlhokwa gore le rona re tlo keteka le lona re tle re gopole seo re leng sona re le Basotho. Ntate mehato ena e le nkileng mona ya go keteka Sesotho le setso sa rona meetlo ya rona re le Basotho e tla le thusa le ho thusa bana ba lona gore Sesotho se dule se phela. Re le morago wa Basotho re agile mo kgaolong ya Borolong. Tsamaiso e tletseng e tlhamaletseng ke gore a ra tshwanela gore re itebale, re tshwanetse gore re itebelle re be re bone gore a mme yone Sesotho sa rona se a nyella kana ga se nyelle. Mme ka nako tse tsotlhe re tshwanetse gore re lemoge gore ra se tsosa ra se tsosolosa le bana ba rona ba heletse ba itlhela sengwe sa mokgwa oo. Letsatsi le la go ipelela ngwao ya Sesotho le ne la natisiwa ka moopelo wa setso, poko ga mmogo le dijo tsa Setswana. Dumela gore tla re ha re tswa re boe re go lebelela gore re ka dira jang gore re ngoke merae e harologaneng e tle go tlala le rona e ithute ka Sesotho mo nako e tlang. Re ka dira yang gore mo nako e tlang re bo re na le bodiragatsi bo bo tswang ko mahelo a mangwe le ha e se Basotho ba tla go supa ngwao ya bone mo re go bitsa re cultural exchange. Kana ha re tswakanya ke gona ha re dira peaceful coexistence, ke gona ha re dira gore neelano e le le dula le le ntle le gole mo gareng ga rona.
baeteledipele ba morafe ba ne ba rotloediwa le go lemotshiwa ka botlhokwa jwa seabe sa bone mo go somareleng ngwao gore e se ka ya nyelela ka go e hetisetsa kwa dikokomaneng le go ya pele. Gilbert Mogorosi, BTV News, Tlhareselele. wetso pego e re sa tswang go iamogela ke reng banni ba motse wa Mandunyane kwa kgaolong ya Tonota ba thusa mapodisi go batla borre ba le babedi ba go belelwang ba nwetse mo nokeng ya Maeroro ba ne ba leka go tshwara ditlhapi mo tsatsing la maabane. Motshwarela mookamedi wa mapodisi a District Number 1 Senior Superintendent Okeditse Moseki a re tiragalo eo e begetswe mapodisi maabane bosigo mme letsholo la go batla borre bao e boloditswe mosong ono. Re Moseki a re bobedi jo go beletsega ba letse ba ile kwa nokeng eo ya Maeroro e tshelang mo Shasha Dam ba le mo letsomong la ditlhapi. Mo nakong eno ba sepodisi le ba sesole sa Botswana ba tsweletse ka go batla bobedi jo. Re di garele ka go leba tsa mafatshe a sele mme mo go tsone lefatshe la South Korea le mekamekane le kgwetlho ya go fokotsega ga seemo sa tsholo ka jana bomme ba itlhophela go ipeela peo ya bone go tla go e dirisa mo isagong ba e tsenya mo setsidifatsing. Seemo sa tsholo kwa lefatsheng leo se kwa tlase go gaisa lefatshe ka bophara ka go belegwe bana ba selekanyo hela sa 0.72% ka ngwaga wa 2023 e le kwelotlase go tswa kwa go 0.78% ka ngwaga wa 2022. Lefatshe la South Korea le tlile ka maano a farologaneng go leka go oketsa seemo sa tsholo ya koo. Maano a akaretsa go thusa bomme ba ba nang le bana ka madi le go kgaolelwa madi a ditirelo tsa bongaka a boroko le sepagamo. Lefatshe leo le ntshitse madi a ka tshwarang $200 billion go leka go rotloetsa tsholo, mme dipalo tsa bana ba ba tsholwang di wela tlase ngwaga le ngwaga ka bomme ba itlhophela go sa tshole gotlhelele kgotsa go tla go tshola morago ga lobaka lo lo rileng. I don't have a boyfriend now and I don't know when I'm going to get married. But I can't turn back the clock on aging, so I invested money for the future. Ga kena mokapelo gone jaana, ga ke itse gore ke ya go nyalwa leng mme ga nka ke ka emisa go gola. Ke beeleditse mo bokamosong jwa me ka go babalela peo ya me. Gongwe ke ka gore ke santse ke itumelela botshelo jwa me. Ke dumela gore batho ba batla go sala se ba se ratang morago. Whether it's studying, working more, or pursuing hobbies. For me, it's surfing. 취미를 진짜 제대로 하고 할 수도 있고 저 같은 경우는 서핑을 하고 있거든요. 아이를 키우면서 살기에는 돈도 많이 들어가고. Bomme ba sokola ka go tsaya sebaka ba sa tle tirong. Fa batho ba ka seke ba rarabolle mathata a ba tlogela ka go tshola bana. On having a child. 기본적으로 해결할 수 없으니까 그냥. Kwa South Korea go ipeela peo ya bomme go setse go tumile ka jaana palo ya bomme ba ba ipeelang peo e oketsegile garare go tswa kwa go 2019 ka go dumelwa go tla thusa mo go oketseng palo ya batho ba koo. From this point of view, Re dumela gore go babalela peo ya bomme e ka nna tharabololo ya go atlega mo tsholong e ko tlase. great problem. South Korea ga se lone fela lefatshe le le bonang kwelotlase ya tsholo. Go ya ka dipatlisiso, dipalo tsa tsholo lefatshe ka bophara di ntse di wela tlase go tloga ka dingwaga tsa bo 1950, mme go kaiwa fa di tla tswelela di ntse di wela tlase. Ka 2021, dipalo tsa tsholo lefatshe ka bophara di ne di le go 2.23%, mme palo e solofetse go ya kwa go 1.59% ka ngwaga wa 2100. Laone Legwale, BTV News. Molotsana o ka monatjana ona ke o thobisang kutlwana sa tsa metshameko me kgaitsedi ya Kente Bogang Sebetela o Malala a laotswe. Kgaitsedi ya motho. Kgaitsedi ya ka. Ke a utlwa gore gate bomme ba South Korea ba ipeela peo ya bone gore ba kgone go tla ba e dirisa hapelenyana hale. Maranyana a dirisa batho di. Maranyane. Wa ntshelo tseng mo fridge. Wa freezer. Wa bo ire ha o leng gore o setse o le gore ya no mo seemong sa gore o ka batla ngwana. Ha ile gore dingwaga gongwe di go tshwere a bo khona gore o ka etsa ya go ngwana ka go tshwarela ngwana o ka ha ke ka mo tshwarang ka teng. Ka tloga re nako tsa go ka tjeko re tshaba tsholo
mme ha o le ba batsadi ba rona le bonkoko a rona boga ko moragonyana ba ne ba buledisa tota ile gore mo lapeng batsadi ba khona nna le bana ba le bo 10 12 14 mme rona re ipakanyetsa mongwe a le mongwe hela kana ba le babedi kana gotlhelele re sa dire sepe mme bile o bua kganye botlhokwa go ra gore kganye ga se gore ke ya South Korea hela le ha se ka bo parallel ka sone selo se kana gore ha kwelo tlase ya dipalo tsa batho e nna teng go ra gore go tsie go safara le yone itshulelo ya le ha se lengwe le lengwe tare ba iteke ba ba ka khona ba itekenta tetla ke go leboge kgaitsedi ka motsone sotleng ka mogala ka dikgantsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela moeteledipele wa setlhopha sa Botswana sa motshameko wa darts se se neng se emetse lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Region 5 Tiro Mokgware a re lentswa setlhopha se reteletswe ke go sireletsa bosemega jwa sone se dirile sentle ba lebile dikgwetlho tse ba di itemogetseng ka nako ya fa ba ipankanyetsa go ya kwa dikgaisanong tseo setlhopha se se feditse mo maemong a bone a kgaisano eo e neng e tshwaretswe kwa toropong ya Mbabane Eswatini bekeng e fitileng a rutlwe Kagiso Molelekwa Mokgware a re ba itemogetse dikgwetlho di le mmalwa go simolola fela ka nako ya ba simolola ipankanyo go jeng go letsatsi la kgaisano eo kgwetlho ntla jwana re le mo camping ka gore ne o sna go neng re ka ba tshameki teng like lodging gore ba kana go go ngala go mo ka bogone ne le kgwetlho ngwa di computer tsa ka tsone ina yana le breakdown mina ra tsale paka le tota gore khona gore re solve a problem ya teng go mo gona ga nna le gama ba tshameki ka mokgwa mongwe ga rena ga nna le delay e ntsi psychologically physically bana ba emela ba ka le lele mme re tswa ga re tshameka the following day ke ngwa dikgwetlho tse nka reng ke di itemogetse ye nngwe ka nna kgwetlho ya go tsamaya tsatsi la bohelelo tswa ga le tshameka ke kgwetlho ka bogone gongwe nka bone re tsamaile letsatsi ra tara nna letsatsi pele re ikhutsa re kgona go practice sentle setlhopha sa monogae ba ile go kgaisanong eo e le ba sireletse ba yone ba sena go e fenya ka 2022 ko Windhoek Namibia tshameko ya bone e supile fa ba tsene mo kgaisanong ya monongwaga ba ikitele sehuba ba tshamekile sentle tota individual level and team level ra iso re ne re le defending champion mme hala se ne se le teng so tshwana go rusitse o le motshameko wa sport ke gore mahatshe a ipankanya ba ne ba itse gore Botswana go tla ba tshameke ba bogale ba ba letseng o se ba se dirang mme le bone kana ba ne ba ipankantshe mme hala se nka se buala ke gore maduo re tsile ka ona raitso le ha ile a ne re sa iletsa mme hala ke maduo a re ka itumelela setlhopha sa Botswana se ne se rometse batshameki ba le 25 e le ba under 25 senior women senior men le veterans mme se boetse gae ka dietsele di le 10 ka kakaretso tse mo go tsone ba fentseng selefera e le nngwe le bronze di le fera bongwe bobedi ja gamale Khibidu le Boipelo Masimele ba fentse karolo ya double sa bomme ba sena go fetsa mo maemong a bobedi setlhopha sa under 25 ba fetsa mo go a boraro senior women le bone ba gapa bronze ba sena go fetsa mo maemong a boraro fa veterans le bone ba feditse mo maemong a boraro go gapa bronze senior men bone ba feditse mo maemong a borataro setlhopha seo sa fetsa mo maemong a bone ka kakaretso go tswe mo mafatsheng a le supa mme ba kokwantse dintlha di le 142 kgaisano ya monongwaga e fentswe ke Aforika Borwa Zimbabwe e fetsa mo go a bobedi fa Namibia e gapile maemo a boraro Kagiso Molelekwa BTV Sport Gaborone Mogatisi wa setlhopha sa setšhaba sa batabogi ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 20 Nico Manyepeza a re lefa ba sa kgona go tla ka dietsele kwa kgaisanong eo ya World Athletics Under 20 Championships kwa Lima, Peru ba kgonne go fitlhelela mangwe a maitlamo a baneng ba ipeile pele setlhopha seo se boetse monogae ka la bobedi Victoria Duncan Manyepeza o tlhalositse fangwe ya diphitlhelelo tseo e nnile go tokafatsa dinako ga batabogi ga mogolo go supa kgolo fa go tshwantshangwa le kwa kgaisanong ya ngwaga wa 2022 se se itumedisang ke gore bana ba botlhe e tabentse le majunior next year mo go rang gore a ile majunior next year go rang go ra gone gore gongwe go na le kgonagalo ya gore ga ba ka tswelela ya la botlhe ba ntse jalo go ra gore ba ka like di go na le mo re go bitsang re African Junior Championship e sontseng gore e tsene next season go ra gore go na le kgonagalo ya gore e be ile rile e graduate hela e tswa gone ko Lima ko Peru be heta hela yalo e ntse jalo if etolo ba ka kgona go
go containiwa hela sente ba kgona go tshwarwa go gongwe ba bona ga ba ka beewang teng. moeteledipele wa setlhopha Isaac Mbise o ka ile fa dikgwetlho dingwe tse ba di itemogetseng le tsone di nnile le seabe gore ba boe ba iphotlhere. O re hela mathata a mangwe a ileng gore re ile ra nna le one ke gore tota go ne go sena nako. We had 10 days training camp locally mo Botswana, then re be re taria re a go nna nyana gone ka kwa before the a day e kera 2 days before the competition. Ya no ke tsa gore le gone gore affectile ka nna ke lemogile dilo di le dintsi tsa go ithuta sengwe and team ya rona ne etetse ka batho ba gore e ne le lantha ba gore representa lahat. So kwa our target in gore go di final, so we didn't make it. Kitsa ke re ba banyena ba setse ba tsa go ithuta sengwe ba ya di-competition tse dingwe ba ta go hitela go pele. Setlhopha seo se se neng se agilwe ka makawana le marataro le makgarejwana a palo eo se kgonne go goroga ka makgalakganyeng a basimane a 4x4 meters relay mo godimo ga mo Ernest Gumevu a fetela ko se ka makgalakgang a lebelo la 400 meters. Setlhopha se ne gape se phadisana mo mabelong a 200 meters ga mo le 4x1 meters relay. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Badminton Association Modisautsile Badubi a re itumeletse go bo maloko a lekgotla leo a supile tshepo le tumelo mo go ene le komiti ya gagwe go etelela pele lekgotla leo mo dingwageng tse 4. Badubi le komiti eo ba tlhophile kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla la BBA ka mafelo a beke mono Gaborone Katlego Kgakole. Badubi yo ntseng le moeteledipele wa nama o sa tshwere sebaka sa ngwaga o tlhalositse fa ba ya go itebaganya le go tlhabolola motshameko o mo lefatsheng leno ka bophara gore o nne mengwe ya e tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshe. Tota primarily the interim term e ne itebagantse le go dila le di-issue tse e leng gore da mo maikaelelo a komiti ya nama o sa tshwere e ne e le go baakanya ofisi ya lekgotla jaanong ka re filwe ngwaga tse 4 re tla itebaganya le go tlhabolola motshameko o gore badminton e nne nngwe ya metshameko ya lefatshe leno e tla phadisanang mo go one mo dikgaisanong tsa mafatshe. Badminton is a sport e leng gore e require gore from the onset motshameki a ba a tshwere the basics right gore a kgone go nna competitive regionally and globally. E re ka motshameko wa badminton fela jaaka e mengwe o ne wa kokonelwa ke go segelwa fa thoko ga metshameko ya kwa sekolong ba ya go thulanya ditlhogo go tla ka mananeo a mangwe a ba tla dirisang go tlhabolola motshameko o go tswa kwa moding. Re itemogetse gone gore go botlhokwa gore mme ano re teka other ways tsa gore mme ra go reacha yang khuto tsotlhe tse 4 tsa Botswana. Go emisiwa ga metshameko ya kwa dikolong go ne ga re ruta gore re tle ka methale e mešwa ya go tlhabolola motshameko wa badminton ka gore re ne re ikaegile thata ka metshameko ya kwa dikolong. They're in a position to compete regionally and globally, and it is because of that we've come up with strategic partnerships with the leadership komiti ya rona ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Rre Badubi e ntse e bereka ka thata mme maikaelelo a rona ke go tswelela re ntse re dira jalo mo ngwageng tse 4 go fitlha ka ngwaga wa 2028. We really appreciate that as an association. Moanamisa mafoko yo wa pele wa Botswana Badminton Association o tla etelela pele lekgotla leo ngwaga tse 4 a thusiwa ke Nonofara Motsana mokwaledi ke kgalalelo ke gakilwe fa motshwara madi e le ke go moditswe shoshong. Katlego Kgakole, BTV Sport. Duela fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa mme nna le wena tla bo re kopana gape kgang jana ke di go fa ka temi ya sekgowa fela ka se sebaka ke bisetsa go kgaitsedi ke Benson Phutego gore go ga mo go tseneng di eteletse pele kgaitsedi aka a re lebetse di neng di tsamaya ko pele. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a kopane le dikhamphani tse di dirang dikoloi tse di dirisang motlakase kwa hatsheng la China. Motswarela Tautona Silvestre Mpatsogwana o phaketsa phuthego ya Africa Tourism Leadership Forum a kopa bana le seabe ba mahama a bojanala go netefatsa gore phuthego e godisa mahama wa bojanala mmogo le itsholelo mo kgaolong ya Afrika.
fa mo go tsa metshameko setlhopha sa lefatshe leno sa under 20 World Athletics Championships kwa Peru sa re sa tlegile mo maitlamong a sone kwa kgaisanong eo. wa tsona le ka loga go di fela nako gangwe le gape ke yone ya bong e le mabifi mme re tla bo re latedisa jalo tsa tepoloapi go utwa ka maemo a bosa mme wetso o se ka wa suta re tswela le manano a harologaneng a dikgang tsa Botswana Television a re tšentšeng moenyana pele le bonela wabo a ne kagiso. ba gaetsho ba dumeng ka mogale ka seemo sa loapi na ke Pearl Victoria go siame ha re lebelela sontsho sa loapi maitsebane se supa ga go apogile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mme mo tsatsing la ka moso le gone re soletse re be go tsoga go apogile go iponatsa dibata tsa maru mo kgaolong ya Kgalagadi mo mosong go tla ikutlwetsa go le tsididi mo dikgaolong tsa Kgalagadi gantsi kweneng bokone jwa legare le bokone botlhaba jwa magareng ga bosupa go eng go lesome kgaolo tse dingwe tsona go tla ikutlwetsa go le mololo re tla gatisa magareng ga lesome le bongwe go eng go lesome le boraro mo tshokologong go tla ikutlwetsa go le bothitho le hatshe le lotlhe ka bophara re tla gatisa magareng ga masomabedi le boroba bobedi ko jwaneng ga borone ga mogolo ko Olifantsdrift go eng go masome a mararo le bobedi ko Maung ha re lebella mello e shang ye mesha e supiwang ke mmala o mohibidu e supa ha mello e sha mo dikgaolong tsa Habe Chobe le kgaolo ya Legare ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo mellong e shang eo mo toropong tsa Africa se re go Windhoek go tswa go apogile go tibile ka bontlhabong ko Cape Town Luanda le ko Nairobi mme go na le kgonagalo ya pula ko Gqeberha Dar es Salaam ha mmogo le ko Antananarivo ko bokone jwa Africa le gone go na le kgonagalo ya pula ko Monrovia N'Djamena Khartoum ha mmogo le ko Addis Ababa ha ko Rabat gone go tswa go apogile ka sekana sa mogote wa masomabedi le bosupa go tswa go thibile ka bontlhabongwe ko Tripolis le ko Cairo ke gone gotlhe mo ne ke go tshwaretse a nne boroko. We continue here on Botswana Tonight. 250 million people live outside their home countries and 65 million of these people have been displaced by violence and conflict. These migrants face challenges such as legal and documentation issues, amongst others. In reference to the issue of migrants, the 15th Annual General Assembly of the African Union of Broadcasting held a panel of discussion on the subject of the role of the media, the role that the media can play or should play regarding the forced movement of populations. Let's take a look. Back in the days when I was young, not long ago, it was in the year, 1980s, there was a song, a famous song that was sang by a Cameroonian. I think we've got Cameroonians here in the hall, Mr. Andre Tala. In the song, he was telling the story of a villager who was leaving his village to go and live in the capital city in Yaoundé. It was a song that was very